Kal olsun, bilek menen sıylanar. Her bir sözge okuluklu meyvanlar bilek menen sıylanar. Kal olsun, dilekler kutlu olsun. Oğuz, Akjol'dan Tağa Jurtu. Айтгүл эжебиздин туугандары, Алишер ага, жана ошондой эле Канбото ага баштаган меймандар кабыл тилекке чыгабыз. Келиңиздер. Эр тагайын тартат, Тага журт бир болот. Жети бөрүнүн ордун бастырган Акжолдун тагалары. Келиңиздер. Келиңиздер. Тағалар келін бала құт болсын. Айтгүл эжебиздин той бұл сіздердің да тойыңыздар. Тағалардан баштайбыз. Салам алейкум, урматтуу келген коноктор. Şu 2 жаштын тойга куш келипсиздер. Акжол жыяным, келиним. Силерге чын ден соолук, узун өмүр, турмуштун жеңил жагын эмес, жакшы жагын каалайм. Бұл тұрмышта оор болот, жеңіл болот, тар болот, кең болот дегендей, тар жолға келгенде бириңдерге таштап кетпегиле. Төркөчөгө келгенде кайсы жакка бурулушту туура тандап, экөөң маслихатташып тандап аласыңар. Бала чакалуу болгула. Силердин эле үйлөнүү тоюңарда эмес, балдарыңардын үйлөнүү тойлорунда да биз катышып, ушундай тууган уруктар менен жолго өткөргүлө. Союз маалугунда келечекти коммунизмди куручу дейт. Азыр Кыргызстанды өркүндөтүүчү жаштардан болгула, салымыңар кошулсун, арыбагыла, кошо арып, кошо карагыла. Урматтуу ушул кеченин катышуучулары, кудагыйлар, алыстан жакындан келген меймандар. Бүгүн Акжол менен Элизанын тоюна баарыңыздарды куш келипсиздер демекчимин. Учурдан пайдаланып 2 жашка чың ден соолукту, узун өмүрдү, таза сүйүүнү, үй бүлөдө ынтымактыкты, улуулугун урматтап, күчүүнү заттаган, айын журтту сыйлай билген алдыңкы жаштардан болгула. Кармашкан колуңар түбөлүктүү болуп, башыңардагы ак жоолук менен ак калпак бир дебестен түбөлүктүү болсун. Кал болсон тағалар, белек бекчелер тапшырабыз, келиңиздер. Акжол мырзанын тағалары. Анан, мен сүйлөйт элем, мен сүйлөбөй калдым деген меймандар болсо, тойубузда 2 эмес, 3 эмес, 5 оператор жигиттер жүрөт. Бир аз четке тартабыз да мантырак учурунда. Калдык эле айтып койсок болот. Кызыбыз Элизанын Тага Журту, Замир эжебиздин туугандары, Сали эже, Жолдош ага, Дамир эже баштаган меймандар, келиңиздер. Келиңиздер, Элиза кызыбыздан Тага Журту келиңиздер. Замир эжебиздин туугандары. Анан соң да бир жамаат калып келген угабыздагы туугандар, биринчи тыныгы жарыялайбыз. Баарыбыз биргеликте бий бийлейбиз. Акжолдон тагаларга рахмат, ордуңуздардан, ордуңуздан. Элиза кызыбыздан Тага Журту. Замир эжебиздин туугандары, келиңиздер. 2 жаш бактылуу болсун, эч кармашкан өмүр жазылбасын, өмүрлөрү узак болсун.
ден соолугу менен болсун. Асманыбыз ачык болсун, дайыма жакшылык милдет болсун. Эч кармашкан болгон үзүлбесин. Ömür şerik olsun, ömürlerine uzak olsun, dens soğuğundan olsun. Almanardı bala bastın, atmanardı mal bastın. Asmanımız açık olup tasdırmamızdan olsun. Ömürlerine uzak olsun. Kalanmış. Ушул не дейдилик, ушул 2 жаш бактылуу болсун, ойлогон максат тілеген тілектеріне жетсин. Силерге жакшы келиндерден болсун, бизге жакшы күйөө балдардан болсун. Ошол заманыбыз тынч болсун. Бардыңарга. Бүгін бардығыбыздың ушул жерде отырған мейман коноктордун бардығыбыздың башыбызды бириктирип турган ушу Элиза менен Акжол күйөө балабыз күйөө болуп турат. Ушу агылайындар ушу тоюңар кут болсун, куштооңар бек болсун, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун, жүзүңөр ачык болсун, жүзүңөрдөн күлкү эч качан кетпесин. Дайым ушу кат кылып күлүп ойноп жүрсөңөр, ата-энеңердин да жүзү, элдин да жүзү болот. Кыргыздын эң алдыңкы чыган инсандарынан, жаштарынан болуп өнөсүңөр. Экөөңө чын ден соолук, узун өмүр, пожалуйста, кайрат. Как индийский немелерде, кинолорда айткандай, Индияны сүйүүн калам силерге дайым. Экөөң кармашкан болуп, кармашкан боюнча кетпесин эч качан. Дайым ушу кармашкан боюнча жүрсүн. Бактылуу болгула, алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын, жүзүңөрдөн күлкү кетпей, эч жамандык көрбөй, ойнап болуп жүргүлө калайын. Аға, сіз жашыңыз қийлат чоң болгону менен жүрөгүңүз жаш турбайбы? Сүйүү жөнүндө сүйлөгөн үчүн агызга кол чапкой меймандар. Билек сыйлайбыз. Алларыңыздар, билек бешелеп тапшырабыз. Кызыбыз Элизанын ага журту. Biz aldığımızda daha bir cemaat çakırabı, ondan soň jarym saatga tanığı jarıyalayбыз. Акжол мырзанын биргештешкен кесиптештери, коллегалары, Түштүк Батыш регионалдык командачылыгынын өкүлдөрү, Акжолдун коллегалары. Ушул агаларыбыз бар. Тынчтыкта жашап атасыңар. Olçak koymadı meyvanlar. Ormantun, afetselmi. Sizlerge olçağa geldi. Sizler var. Tınçlıkta yaşap atabız. Акжол мырзанын биргештешкен агасы десем болот, эжеси. Келиңиз. Урматтуу коноктор, урматтуу Акжол жана Элиза, ушул тоюңар куттуу болсун. Сиздерге ушул Түштүк Батыш командачылыгынын баардык аскер кызматчыларынын жана ошол жооп атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушу тоюңар менен бактылуу болгула. Мына биз Акжолду жакшы билебиз. Бул эң мындай коргоо министрлигинде болуп жаткан баардык иш-чараларды жакшы оператор катары жакшы чагылдырып, элге жеткирип, баардык жакшы нерселерди аткарып жатат. Ошондуктан ушул Түштүк Батыш регионалдык командачылыгынын кол башчысынын жана командачылыгынын офицерлеринин атынан сага чоң ыраазычылык билдирип кеткенге уруксат эт. Жана ошондой эле мындан ары дагы сиздер ушул бактылуу болуп, турмуш жолуңар жакшы болуп, кудайдан болуп, ушул бактылуу жана бакубат турмуш өткөргөнүңүздү каалайбыз. Жана ошондой эле ушул ишиңерде ийгилик, дайыма ушул Акжол элге чындыкты, баардык чындыкты жеткизип, ушул Кыргызстанда болуп жаткан, башка жерлерде болуп жаткан баардык чындыкты жеткизип, элге жакшы маалымат бергенге каалайбыз. Рахмат. Жана ошондой. Урматтуу Акжол, Элиза, бүгүнкү үйлөнүү тоюңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айрыкча биз Акжолду өтө жакшы көрөбүз, сүйөбүз, урматтайбыз. Биздин жоокерлер, мекен сакчылары кандай кызмат кылса, Акжол дайыма ак дилинен жардам берип келет. Ошондуктан биз азыр жумушту коюп сага атайын учурап
құттық сөзімізді айтып, анан кетелдеп келдік. Элизаға қаларым, қайнененің батасын алсаң, көгөрөсүн ағарасын. Ақ жол болса, бір жаман жері жоқ ал. Ушул бактылуу болуңар. Кал болсын. Белек бекчелер тапшырабыз. Келиңиздер. Мен ақ жолдың шыныға кесіптешімін. Мен ақ жолдың досымын. Мен ақ жолдың ағасымын. Мен ақ жолдың шыныға инесімін деген жігіттер бар ма? Bir 5 жігіт шығамыншы ортаға. Ана достарынан шығамын, кесіптештерінен шығамын. Достар студиясынан, бірінші қоғамдық каналынан, ЛТР'ді ана жігіттерден. Классташтарынан bir жігіт çıktı. Классташ mı? İnisi. Tağası mı? Ağası. Tağ var mı? Ana Dostlar stüdyasından çıkamaz. Yıldız çıktı. Akkalpakcan Mırza'nın görsün Kırgız depil. Babıç kaçan jigitni görsün Yıldız depil de koyat. Jigitler, ağalarımızdan da çıktı, iğnelerinden. Ben hasta sekin başlayıvereyim. Akjol, Eliza, men Akjol aytpayım. Kızlarımız halız bolsa, jüri olsa. Men жолду бұл жерге таштайм. Жигиттин бийимдери. Жигитче бийип келип, сайта таштайбыз. Моско турабыз. Кыскасы, өнөр менен колду тийгизбестен, тиш менен жолуп алабыз. Келиштикпи? Мен биринчи Акжолдун инесинен баштайм. Кичинекейибизден баштайм. Баштайбыз. Gençler, en sonu. Klaslaşlarla, dostlarla. O çadırağız mızıkal bir yönetim verelim. Bana ağası, Akjol'dan ağası. Ha! Kara kostüm şımçan jigitimiz çakırayım. Yıldızı canlan meymanlar var o kol çapımızda. Yıldız. Şimdi yapalım, şimdi yapalım. Hoppa! En son. Konsertin ayakta koştuğu yengek singirgen artistlerdir. Moha, başlayız. Olçağı böyle gider. En son. Moha. Yapma, stop. Ana, Akjol'u aytsam kalktı. Ana göre Eliza'dan sorayım. Eliza, kaysıl jigitiniz veriniz?
Мен ұқтым. Финал. 2 белек алып келеміз, ер жігіт. Муха, Жұлдыз қаламыз. Қалған жігіттер үшін рахмат. Муха, башlaymiz. Esa, Mуха taşlaymiz. Yıldız. Yıldız canı atat kol çapınızdan. Yıldız'ın yıldızı canı atat. Rahmat. Stop. Qaysil jigit o'zgarasiz, aytamiz. 2 jigit o'zga teng 1 ball. Birday necha? Qo'lcha qo'yingizlar. Biri qo'ying. Qal bo'lsin. Anan Yıldız boydoqsizmi? Boydoqsizmi? Sen de ağ jolu o'xshab joluqdi ol. Arjol. Zamerde qarab turamiz. Qizimiz aldiroq chiqadi, aldiroq. Qizimiz kelamiz. Eliza o'ltirgan o'rindiqqa qarab turamiz. Elizaga uylenem degen günden başlap Akjol suyunu çukoyuna batpay noqatqa baradi. Noqatqa barıp noqattın Alatoğunun tügüne varıp süylese sözleri jamırat eken. Misалы, mınantip kıkırıp atkan eken Akjol. Men baktılığımın, men Kırgızmın dese men Kırgızmın dep kaytalaytmış. Men Eliza degen kızdı taptım dese men Eliza degen kızdı taptım. Men üylönüp atam dese janağı nar jaktan söz çıkıp atat deydi. Özüңөн gör. Çaka böyle. Akjol, men şartı түшүндүрөйүн. Akjol sağa тиешелүү суроо болсо, bir кадам алдыга. Кызыбыз Eliza, sizge тиешелүү болсо, bir кадам алдыга таштап коебуз. Биринчи суроо. Geleme, boyga jetip kaldık. Üylönüp albaylı деп kim aytkan birinci? Eki kadar taşlap koydu, 2 jol aytkan akşada. Aleme, mayli, uyuңuzga kelip jönөсөңүз макулмун деп kim aytkan keyin? Eliza көбүрөөк ойлонуp көрүп турат. Alan Akla kezdin übülösünde uykudan ertemenen kim birinci turar? Eliza. Eşigelikti kim şıpırıp tazalayın? Eliza taraf kolça turbaysızlar bu kızımızga. Eşigelikti şıpırıp tazalaganda suunu kim çaçıp jardan beri? Azamatsın Akjol, özü çaçıp alsın. Tandırga je dуховкага nandı kim жабат? Eliza, tandırga nan жабып kalsa, tandırga ottu kim kızıp берет? Ya Akjol, sen özü үйдө iş kılasın mı? Al эми тамак ашты kim жасайт? Eliza жасайт. Ошол жасалган тамак ашты kim былтыйып жейт? Anası. Dostlar menen işler çıkıp kalıp bir ayda bir jolu Taňgamaly üýge kim gelet? Akjol gelet. Taňgamaly üýge kelgende, Akjol, sen kayakta kim menen жүрөsүň деп kim surabayt? Surayt okşoyt, basmay koydu. Üýge akçany kim köp taap kelet? Akjol, tabılgan akçany üýde kim saktap kasserlik kılat?
Akjol azamazsın, kaserlikti berbegin. Anda çolkırağa günün tushib kalat. Anan üydün kojoyini kim? Üydün kojoyini 5 balalı olgandan keyin, 15 yıldan keyin kim? Akjol, iş çatak. 5 yıldan keyin üydün kojoyini kim desem, elize 3 kalan taşlap koygan jener. Kol çalkanızlar mehmanlar. Mehmanlar, Akjol uğuldu olsun degen mehmanlar 15 sekund. Eliza kızdı olsun degen mehmanlar 15 sekund. Egiz bolsun mehmanlar 15 sekundda артына tizilip kalat. Kim göğüt? Başlayımız. 15 sekundda. 15. Egiz. 10. Eliza taraf çıkmaysınlar mı? Gelin. Kolektifler çıkıyorsunuzlar. 8. 7. Aldırak çıkarıyoruz. Aldırak ha. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Aylamayın. Taş kömür menen Noqatdagi probkani birinci jol görüşü. Hata bulmayınız. Birinci antırak. Bilegenler bileyimiz, bilegenler bilegenlerin Arap şarabına tebeyimiz. Akjol balam baktırlı olsun, baskan jolun başarılı olsun, işine iyilik olsun, algan ayalın sana kabul olsun, Kırgızların en akıllı, jakşı kelimlerden olsun, bizi, elci, eni atasını, eli jurttu sıylagan